Opet novo finale. Šta je odlučilo utakmicu? Pa odlučila je naš obrana drugo povrijeme, definitivno. Vidjeli smo šta je problem u prvom povremenu, otvarali su nas prelagano u igri 1-1, ali evo na kraju drugo povrijeme izašli smo stvarno jako, prvih 5 napada nisu pogodili okvir gola praktički i tu smo se približili, imali smo šansu u drugom povremenu da im pobjegnemo na 3-4 razlike, ali evo, na kraju je bilo zanimljivo, srećom smo izjednačili na kraju regularnog dijela i mislim da su oni izgubili snagu u ovim produžecima, pali su fizički i tu smo ih slomili. Iduće utakmice je protiv Kielce. Šta možda očekujemo u finale? Mislim da ovo je prvi put da se susrećemo s Kielcem. Mi i Kielce na Final Fouru, bit će zanimljivo, bit će teško, pokazalo je Kielce danas koliko je jaka, koliko je moćna momčad, koliko se ne predaju protiv Pariza, koji je fizički iznimno jaka momčad. Ništa, sigurno imamo svoje šanse, trebamo se prvo dobro odmoriti jer bila je jako teška utakmica, sutra je novi dan i idemo po trofej. EKF su vas proglasili za najboljeg favorita za osvajanje Lige prvaka. Jel to neki pritisak? Pa dobro, već godinama je Vesprem pod navodnicima favorit za osvajanje Lige prvaka. Mi smo zadnje 3 godine redovni sudionici Final Foura i svake godine smo napravili korak dalje. Nadamo se da će ove godine biti taj završen.